Hello Karbiang, welcome back to my YouTube channel. Kicheng si kadoka we Karbiang ra doan phanta nilihin pen ninga kangsam kardom na pajiriglo kardom. Pinilabang so video long nang litum lang poniglong jilake LJT Cine Production ahin pen kason sepon non Karbilun kanarjan kimi klang poni jido. Lasilabang so video long abang so video pathak chithan ponik sinang. Tangte pinya video pangcheng pon iglo nang. I can fly. LJT Cine Production ahin pen kason sepon non Karbilun kanarjan kimi amen lake ni kamunthi. Labang solun kanarjan along ciparjan nu nabang phobang phia tumamen lake Karbiang long along nongnam chithang long man peng ki do lapen Karbilun kanarjan along ciparjan nun theknai abang phu thare Prince Rongham. Lapen ke Karbiang long nongnam chithang long man peng ki do Karbilun kanarjan along ciparjan nun theknai abang phi Sami Kiron ingtipi. Labang so lunjir kiluna lun sepo alun sepia tumamen lake Karbiang long nongnam chithang long man peng ki do Karbi lamarjana long ciparjan nun thek anchatakali Karbi alunjir kilun theknai alun sepo akihai Bijoy lekthe. Lapen ke Karbiang long nongnam chithang long man peng ki do ase ki jumenai alun sepi Jyoti terangpi. Labang so lunjir lyrics lapen tiuna bang phulake lun sepo akihai Bijoy lekthe. Labang so lun kanarjan director of photography lapen editing abang phulake Bhaskor Jyoti dole. Labang solun kanarjan direction abang phulake Jitul Timung. Labang solun kanarjan selam pon lake Nexus FX Creative Studio long. Producer abang phulake Lucas Phangcho. Ilitum Prabjin pen labang solun kanarjan LJT Cine Production YouTube channel along lang ponik longji lasinang litum do ansitame labang su YouTube channel along humri ponik tame video lang mesen pulote video phan like isipira video phan da share ponikra lapuson tak tha video kilang polong wer jia phan nilituma channel phan kang hon pen subscribe pon bopusin ning jithelo tangte pinya video ke poanik velo kardong.